Awitan plus menari di panggung jaman ngadeg kalupaku Palarun dan Sadayana Soloyong nuka maksur bajajaran Papat mayung kadilan Ayeuna dikundangan Mupusah warisan Iwangi kerumah Sareng ringan di Kiwari keluarga besar Cibicung Jaya Keskumalang Putra Tipa Cacaramanya yang suming Haji Ridwan benar berasa Wawangun mangan Waucuk tambah mekar sikil Aku tegut sabar tindak laku keingkar Satria Lokawanata Haji membawa Cibicung Jaya pahlawan lambang kejayaan Siliwangi gerpupunan Wijang Suping Mas Joko Kiwari Gus Kumalang Putra Tipa Cacaran anyar Wawangun tanah pamekar sakabe ayat sumembang takut turun sabar tindak aduk keingkar Satria Lokawanata pahlawan kacapangan zaman ada kalupakuan luka maksud pajajaran tempat payung keadilan Kiwari Kumalang Putra Tipa Cacarananya Wawangun tanah pamekar sakabe rakyat Sumembang amputan kutur sabar sing jajabkeun solenang Bapak Ajuk tindak Saebul tanduk Papa Ajuk saya bola pet na teu ingkar silih wa ngiginana jalan kesatria kawanan pahlawan tong lamit juru bukti perjuangan lambang kejayaan Bapak Ajuk saya bola bet miwa ibu Bapak Ajuk Saebul Bet kagungan maksa aturan Ring Waluna kepayungan walapat silidang dosa sangkana janatan salarasna nyamannya Bapak Ajuk saya bola bet iya bulan Bapak Ajuk Saebul sauyun darabkan kaawon
Papiring Ay. gamelan kawin Bapak ajuk saya polpet Ponan wirawatari Bapak ajuk saya polpet ngeturang Sareng-keringan Bapak ajuk saya polpet Mana saya Kang Laris kulan di Bapajuk saya Bulbet Bapak ajuk saya polpet Juk Jaya Temekar Sri Bogor Temunggu di sarangan Ibu Ecem Bapak ajuk saya polpet Ain Seni Ain Pamirasa anu Ibu Ecem saya polpet anu mana Kairing Walurah ya aturan Ibu Ecem saya polpet Kang Dasim aturan ada Ibu Ecem saya polpet anu mana Ain Ibu Ecem saya polpet kapayuna Egot Sareng-keringan para pemangku hajat kulan keparayun Bapak RT Karsa nubade hajat Anjim Bapak Holong Ayah Parel Komandan Adi Bapak Asep Holong Panglima di Bijung Jaya Komandan Imas Aulis Asep Holong Kepayu ajuk saya Mana Ayu? polpet Apa Asep Hei Aheru Anjeli Sik Hai masing ili ayah paril Ada atuk peti Ada atuk Sariu nu Hei sok ngakak Oh iya ngasa bocah Bapak bodoh RT Karsa kembali hajat aduh Bapak RT Karsa mantap was di Bijung Jaya tingit nih tempat baruang Bapak RT Karsa mah duh kembang Komandor Anim sang bocah bodas deporok dino tiisirun Bijung Jaya Ariana Aheru mata kedarudeng mata clarisi Bijung Jaya lalu uang Ayah Parel singan burung baru pulang Ayah Parel ayah parel Harus simpati anu mana Aulin Asep Kakoja bodasnya aksin Aulin Asep sagana nudi Abah Olon kemulan Apat sari tinggalan di sarana baolot deui deui abaolot deui anu bageung aya paril sing aja di palipur aya paril anu sayang jadi ngariri adang-ading sing jadi ngariri adang-ading Pagaya tenor ngasih Zakana jadi pikir eli Bapak ajuk saya bulabit Walurang asman
Bos Limah Jaya. Ada tuk bunga Haji. rasa Ada tuk tambah ada ada ton aples, Dumaninang RT Karsa Nubade Hajat Kunjung Jaya. kukupu RT Karsa hagimpung RT Karsa babarair Manorani Pemangku Hajat Kunjung Jaya. Nutanadang Apa Manorani Yosesari Apa Naimas Mangdu Apa Kembang Naimas Pemangku Hajat Hariring Baimas Halo dia bo Saya Barel di Bendung Jaya. Negara Saya Panaimas Barel Mondi Sawang Saya Barel Kembang Jaya. Aheru Bos Muda Segitnya buang Aheru Bos Muda Merdeka Aheru Bos Ratna Muda Umumkan Aulin Sengit Asep dalangkan Aulin Ilmu Asep kalis midang Abah Olong Panglima Pakira beli Abah Olong Panglima di Mangga Bendung Jaya. bulan Abah Olong Panglima di Bendung Jaya. Tepisu Ye Surya dolan Panglima Bendung Jaya. Bagat mareng Karo babaturan Rame Gugoyun